Idodeka indzaba sahlupheka. Siphinde sithathe lithuba sive samswati lomnyama kulabalithuli. Sithathe lithuba sive sakhe. Sisho yena lo mutse phela. Kukubingelela ngilethe umusa amukelwe simelane. Nginaye inhlakanipho ngishisa live wakanzimanze. Ngumtukulu lo wamkhumbi incamphalala. Lijaha leselalala. Dishumayelo leti ngwane. Desindvu. Inhloso yato lenkulu ngwane dishumayelo desindvu. Kutsi lwati alunganzinzi luhambe nebantfu. Lolo lolufanele alwehlele etitukulwaneni. Ikakhulu kati loluphathelene nalesindvu sethu. Ngiloko nje. Asikho ngwane elicingweni lwakho ngoba siyati. Ngasicambe manga ke nangathi wasiyati. Kude ngemanga nje. Asati lutho. Sifana nje neligogogo lelibanga umsindvo. Losina uthi yalivula uqabanga usithi ukhanze emanti alina lutho. Asati lutho. Inkinga lenkulu ukuthi lalabatiko lekungibona babadzala eveni. Batsala kakhulu ukuthi bangabe bangiloku bahleti baqhaza tindwe leti kanje. Ngiko ke sine sibandvana. Sifana netamako sesibanga umsindvo ngako. Labanye ke labatiko ngwane vele kwatona leti ncingo bakhona nje labatiko bonke bobabe emangomeni lapha. Bobabe lithwaqula. Nabomake banginike bomake encumalo. Bogogo umthetho lapha esitsheni. Bogogo onkosi lasukade lapha kaZombotsi banenge ngibaqethe boba bedlamini lapha kaZombotsi banyenti bantu boshingani imsibi labanye ke baphethe basemaphoyiseni labanye bakuphi banetitalaphu lapha nalapha labanye basembuthweni emasotsheni labanye base correctional banyenti kakhulu ngwane bantu kuleliveleli labati mbamba kwedlula tsini sihlonipha bona futhi bomake Mohammed letulo embabani bomake Thandi ngambule ka education bayati bayati labantu labo yebayati labanye balati kolweni ngwane kwanze kungithishela weSiswati lomnye uso ngeHOD la sikolweni uyambona ukuthi uyati kube level liyamthatha nomuntu nangu uyati lo muntu uyati lo bavalela ngoba basenzaweni lapho khona ngeke vele baze bakhulume bevakale. Nathi akusho ukuthi sisenzaweni la sikhuluma khona sivakale. Ukuthi nje sithandza ukukhuluma. Naloko ukuthi thindeke sitishumayelo desindvu kakhulu kade. Sinale nhliziyo ecabangela nalusha. Nyalo nje buyani hlobo tami sitokhuluma na indzaba naye. Insindzaba ejatsikile. Nakuthiwa indzaba insindzaba ejatsi kusho ukuthi inkinga. Indzaba le inkinga ke hlobo tami kusho ukuthi ide sisombululo naye nje ngifuna siyikhulume nyalo. Sekwenta ini ke lokho ngwane? Kwenta insayeya kulaba lengibabitile lensimi nebayati. Banyenti labanye ngabakubiti ngesizathu sokuthi ngeke vele kuze ngibite bonke abantu labadzala eveni. Ababitwa futhi abantu labadzala na uhlonipha nje. Bese nginibitela nje ukuthi nathi ukuthi maye bakhona abantu labati mbamba Swati. Sine lesingasati kepha sibanga umsindvo. Lokunye siyana kubo bafike bathi esimela ngiteka yona. Ubokukhuluma nanaku ngoba akusahambi kahle. Sibuye sibanga umsindvo. Ngicela namhla sikugcizelele na indzaba labe siyikhuluma kucala yelibovu lelingagezwa. Kepha namhla sidabe singabuki kona. Namhla ngicela sikhulume ngokuthi libovu nangabe kuthiwa aligezwa. Kwentiwa ukuthi umuntu wesifazane ngeSiswati wenza kanye. Nangabe umuntu wesiswati wenza kanye kusho ukuthi ngalamanye amagama umuntu wesifazane nangabe enzile bese kufika isikhathi lapho khona indvodza yakhe yendlula khona emhlabeni akabe sesothi nakacetha lokutila lokuhamba nekuzela siyawehlukanisa kanye ilanga ukuthi yini mehluko
ngoba nibili ehlukene ngalendlela esikuchaza ngayo ukutila nekuzila. Utila into tsite uzila ini uzila ngendlela tsite leta utshengisa kubantu ukuthi utilile ngoba sowuzilile kenyalo. Lo munye asinakaqetha lokho akhanze kusi lo muntu lenze kuwo abangenelani nekumnika umuntu latamlibadisa. Asikhulume ngaloko kenyalo kafishane. Lisiko lekungenwa. Kuyitolo lapho khona bebathi labayitolo libovu aligezwa ngobe umuntu wesifazane lohanjelwe indvodza nangabe enzile akabuyeli kubo uchubeka ahlale la kenze khona bese laba bala emtini la kenze khona sebamfunela umuntu lotamlibatisa ukuze achubeke atale bantwana balona lohambile emhlabeni esibongweni salona lotele lona lohambile emhlabeni ngoba lo lotala abantwana wasuyahamba emhlabeni basuke bangasibo bakhe labantwana basuke babalona lothume yena lo thunyena ngoba usuke angene ngilona lomngenile wasuthuma lo lomthumile ukuthi yena lo lothunyiwe atale labantwana ngabe ningivile yini ngalamanye amagama lo muntu lo lotala labantwana usuka thunye ngumuntu la mthumile usuka angene ngumuntu lo suka ente lo wathunywa ujulile ngeke ukuve nangabe ukuva ngeke futhi ukulanzeleka ukuvisisise nangabe ungilolu hlobo lomuntu lolwabanjwa livankeli ngoba nawabanjwa livankeli kuthi into lenye lofuna kuyiva uqala kuvuleka emehlweni asongumkhulu sekuguge wena wedvana la endzaweni sebathi mkhulu isibani banyana basho labaye bathi hey ungayi kuloya kadlutho loyo umuntu welisondo loyo kibhimbeke tinto kugcina nemuntu lothole ingodi sekungeniswa lithende libeko labaleni leli ngoba mkhulu phela wasindiswa ngengadi ya Jesu yena wathi ukuthi akunenzaba lo ukuthi nesasina ngengadi ya Jesu linani lithende nalibeko labaleni mfuna kathola ingodi kushela ngembamba kugcina semngena ingodi letinyendi bamithe kungahambi akofuna nalomdzalazo athi yena hawu lo mithile indzaba yakhe sisinze ngengadi ya Jesu thina niyabona ukuthi lokungayinaki inkolo ungayinaki na ungakayinaki kahle khona lefike ifike ikuthathe la kuwe wena umuntu na ungakayinaki kahle lekusasa bese kuyakungunula ugcine sewubona ukuthi somdzala lapho usuyabona lana ngathi ngakhakhamela la ngihamba ngabamba into ngetinye amatinyo lamabili nganganaki sithini la itolo umuntu wesifazane nakenza bekwadiwa ukuthi wenza kanye ngiko uyise bekathi nakamiyala athi mntwana nami saluhamba ke nyalo uyongonela emtini dafuka batshele isilibito lami ngingibani ngiko itolo umuntu lomdzala uyise wakhe bekathi mntwanami konke lokukwakho ke lakhaya sesikuthethe sikunike nangumntwana sakunika nabaya wena awusabuyi la nakuthiwa mina ngishonile lakhaya ngikhuluma mina kuphuma umtsimba nakuthiwa mina ngishonile lakhaya la awuthi mntwana nami kutongcwaba nangabe ekhakha kunephathi lisakwathi lokho ngikhuluma ngemuntu lokhishwa ngemtsimba uyise wamhloma lusiba la usiba ngisho na inyongo yembudi lesuke ila isuke ithini lenyongo nakamhloma uthi mntanami noma ngabe sengihambile emhlabeni ngifile kanze ekhakakho kunephathi kunemntwana wendodza yakho leyamdala ku step mother lo hlanganisa 21 kuthiwa i21st birthday party qale ekseni awuthi utongcwaba wena ujayiva nalapha leni ngoba kuthi nje indishi le yakho la ngiko ngicela ningive ngiyathi sangeninive ngiyathi futhi ukuthi ngenteka senginenyanyisa kepha ngidakukhuluma itolo beyingekho lento ya Mrs Dlamini Simelane beyingekho icale lamhla nje ngoba lamhla sesifunzile itolo beyingekho into ya Mrs Hlatshwako kunene beyingekho into ya Mrs Igametse esaqolo beyingekho into le kanjalo kuthi umuntu nje ungena isitifiketini sekuthathwa angene netibongo letimbili athi lesami ngiyaqhubeka ngasibamba sengibeka ke lesa semtini sho kuthini sho silo muntu lo vele ulungisela ukuthi kusasa ngiyathi singenteka vele isihlukane into ohlala njani vele ningehlukani ngoba vele ungene nawe bowathi ukuthi ngenteka lihlukane itolo bongena nje lunga baze babute abantwana bathi make sibonge sakho mama mboka kabani
leni ngoba bathi ngimake Simelane lo ngimisi Simelane asatiwa lesakhe leni wangena esibayeni wagezwa nakutawuphuma umtsimba lokuyiswa kwakhe esibayeni kuthiwa akayogeza nakutawukhishwa umtsimba kwani ugeza lesibongo salakhaya so uvulela ini kuthi abantu afike le bakunike isibongo sakhona leni ngoba uphumela uwonke la ngiko sewotsimba ngoba kutsimba kungqwaba so ingqwatshwa le so ugitsile ke lo mtsimba watsimba le ihamba ke indvodza bekwentiwa njani itolo bekathi angakhumula noma ngalesikhathi kuhlangene lokuthi so yakhunyulwa bewangagcini nje ngalokuhlangana nje so yakhunyulwa bekubese kuyakhulunywa kuthiwe makoti simihibayiba ke Siswati lapho ngisho ukuthi ngalamanye amagama bekwehlukana bekushiyana ngetindzawo noma kushiyana ngemakhaya likhona likhala bebavele bamtshele khona ukuthi makoti namhla ke vele sesiyabonga ukuthi so thulile lo mthwalo labo soluhamba nawo siyabonga kusihlonipha kuwo sikulungisele banibani ukuthi nguye lo takulibadisa ukhona labe bamkhomba khona bamkhombe lo muntu kube khona labo khanza khona ukuthi abamkhombe ngoba lamajaha akhona amanyenti langa lalungele ukuthi angamlibadisa ngicela kucizelela lapho emajaha akhona lakhaya lalungele kusho kuthina kusiyo wonke umuntu wesilisa lo sesigabeni sokuthi angamngena umfati wemuntu loshonile walakhaya kabili kwekuqala kungaba ukuthi lesihlobo abumvumeli ukuthi angamngena kwesibili lesigaba sakhe asimvumeli ukuthi angamngena kwesithathu lendlela la ngiyo ayimvumeli ukuthi angangena ngiyobekisa nje ukuthi uJohn namfati John ninganamfati alimngeni umfati womnakabo umngena njani umfati womnakeni ngani wena awunamfati ngoba phela wena kusho sebaqalela nje ngemuntu losabuya enzilweni uDamthini lo sambathe isicala uMdamthini ngiko umuntu loshonele indvodza akusiyo wonke umuntu wesilisa lomngenako noma ngakabonakala uselijali nemandla leli lincane lisenengadi sagijima kubukwa lokho ukuthi ukuphi nempilo uyamvumela nyana ukuthi angamba ayombathisa nanya lo sambathe inzilo kuyabukwa lokho itolo ke bekuye kubukwa bewonke ukhanze ukuthi manyenti lamajaha langa lalungele ukuthi angamngena lo mfana kwanteke mabili kwanteke mathathu lamajaha kusho kuthini lokho siyatiwa lesi sabani nalesi siyatiwa sisabani nalesi siyatiwa sisabani kuthathwa tonke leti ndvuku leti la kungasitho tinduku nje ngoba induku yayathi siba kanjani kepha ngisithi induku leni ngoba nyalo sekutawenti umsimeto tsite tibekwe lapho makoti usibekile nje mfana nebantu Nkosi yami utawubona wena lo ukhethako la utawubona nje lo ukhethako la sibekile nje tsine ngalendlela yethu lesibeke ngayo kukuwe makoti ukuthi utawukhetha kuphi afike ke makoti kwenteke yena uyabuka ukuthi ilele esincane esilakhathi kwenteke futhi sibekwe ngendlela letjengisako ukuthi tiyakhuluma lo yemakoti incane induku yakhe yekuqitse manti lo isamkhathisini induku yakhe ecithe manti lo ngile truck yasemende emakoti lesina ehlama lagwane noma ehlama ehlwabovu uyiva uhleti ekhaya ukuthi iyadzilika ke i-truck yasemende nyalo iyobeka ematsaka angi-320 ala ngemuva tibekiwe utafika ke emakoti bese soyabuka ke abamtsheli futhi ubuka lendlela letingiyo letagile kwenteke yena makoti nakayatati nje ngokuthi yena vele akavani nemuntu lotabe amvusa busuku kanyenti sekafuna kwelamisa noma sekafuna kungeda abantu emhlabeni
yena uthanza lo lokunqanta uthatha nakho kusho ukuthi khethele noma makoti lomnye athi mina ngiyakuthanza lokusemkhathisini bekunene utathathela nakho lo munye makoti athi awukahleni bafeyile bonke ke laba mina vele ngitifunela nje iloli yasemende leli layisha semende bekunene ngifuna yona leli bhodo lagalaza leli libonzela umthimba ngifuna yona angiyidzingi teaspoon nayo le yase KFC lebovu leli enqana angiyidzingi ngomnyathami ngilunge kuyona le ngcwembanyanyana yami le tagila natibekwa tinkulumo nhlakanipho akusho ukuthi tinkulumo nje tikhuluma ngeke kuthi yemakoti labantu labalota bakhetha ngekwati kwethu thina esibala khaya ngoba siyababona kwenteke ngumnakethu lomdzala lo lobukile uyathi ukuthi laba lababekiwe la bakanje nembili makoti ke nasitabo kwenteke makoti yenhlakanipho khanze ukuthi vele bekenzile enze la kuna teaspoon ye KFC kanzi yena sifiso sakhe ulangatelela nali libhodo lagalaza na ingcwembe ekubonza yena lo galaza na itruck yasemende so taba nelithuba kenya lo ukuthi ngoba sebambekele so uyathi ukuthi angeke ngikhetha nangu mina wami nangu vele bengivele ngifise lo akekho khashane ngumnakabo la ibaleni lomnye athi anginenzaba ke mina naloko anginenzaba naloko mina nje ngifuna lokho utawungenta ukuthi ngitive nami ngingumuntu kulilungile nje lelijalo lisemkhathisini leli abafanani bantu besilisa ngidalwa kwabo angeke futhi baze bafanane noma ngabe batalwa indvodza yinye ngeke bafane la ngembili ukhona lophiwe teaspoon ukhona lophiwe spoon ukhona lophiwe ingcwembe yekubonza galaza wemtsimba utawukhetha ke makoti tibekiwe nathi so yakhetha la sakukhethile ke makoti sengibona la ohamba nako sekwakhe kwenteke sokukhethele la asikabheke ke makoti usoya usesiyawuva ukuthi wena sowuchithile ngophela nakukhethile ngikuthanza kwakho inhlanhla yakho futhi ngoba simniketile sakunika nesithombe emqondo nesintu sethu nangesiswati ukuthi kabanga ukuthi labantu labaloya kube makoti basima njani naku simniketile so ukhethile ke makoti itruck yakhe yasemende ukhethile ingcwembe ekubonza galaza wemtsimba utawuphila nayo ngicela agcizelela nako itolo makoti bekathi nasalikhethile lesagila salelijaha ukhethile bekushokuthini lokho lelijaha nangabe linemfati belibitwa litshelwe lingabikelwa litshelwe ukuthi wena senguwe loyovusa indlu emnakeni ngicela ukuphinza lokho uyatshelwa akacelwa senguwe lovusa indlu emnakeni leni ngoba ngeke phela lokhu nibekele tagila lapha nje besisho kona ukuthi hambani yotshela abafati beni ukuthi uthatha sagila sakho siletha la ungasilethi futhi sagila lesingasiwe letha sagila lesatiko nangabe sikabi basijikisa bathi wena usilethe sagila sakho lesinye noma hamba kuyofuna sagila noma landzana sasagila nasesamkhuna sesincane sitawubeka sona la lesimele wena kepha sitamtshela makoti ukuthi ko lesike sasibani banyana sesishintshile saletha lesesincane sinesizathu makoti salokuqaphela bukisisa siyakhuluma lesagila hlakanipha makoti hlakanipha sigagila siyakhuluma mani so uyabona naye ukuthi ingabe bafunze kumcela ngithi no basho ukuthi angisibuke lesagila ngoba siconze kungitshela kuthini i-microphone lo uyayibona i-microphone naba laba esondweni i-microphone le kusho ukuthi i-symbolize ngesilumbi something beka bese uyayalwa ke lo wesilisa lapha kukamnakeni lapha uyovusa lendlu bonke labantwana lobadala ko abasibo bakho bemnakeni awungeni ubukele njenganasi sagila nasi lelangedla leli uyalibona lelangedla awubuki le ungena nyova ungena nyova leni umfati wakho le wena futhi ungena nyova la ngisathu lesini ndodalela umnakethu nelikhaya lami ngala ngiko lomnye mukhanza udalela umnakabo uyahamba ngalo uyodala udalela umnakabo uyahamba ngala uyodala basolo abantu babakhe bonke la kufanele abakhulisa ngithi yena uyawade amandla akhe tsanganani
udalela umnakabo uyahamba uyodala lomnyengane sebakhona ke labantwana la ebaleni kamnakabo bane bakhe labatele sebane nabo sebang-8 labantwana bonke kufanele bakhuliswe nguye bondliwe nguye banikwe imfundiso yelikhaya nguye akusilula ke lokho siko lula lokuthi kuthiwa akangene nyova ngwane kwakukwani abantu besifazane phela nabo behlukene kungenteka athi uyafika lo abuyele kumkakhe athi uyafika ngala akhanze isingala ngilolu hlobo lolu lwe utibute ukuthi ngabe lwaya eklasini lo kufundzela lokho kanzi ngale ekhaya kakhe la katsetse khona lo mfati wakhe kubala tipikile nje emakabheni ukuthi dingakhe kubuke nemakabha kusimangakhe lashayeleke kabi kubuke nokuthi ngabe ngiliphi lengaliqala kuqala ngilisuse ngilise kulenye kanzi ngala ayikho indzaba yemakabha ngala i-ballroom dance labake bayidansa i-ballroom ngala i-tennis labake bayidlala i-tennis libhola lemphebedo kubanjiswene ngala kusho ukuthini kusho ukuthi utaba nenkinga nangabe utawuya ngenhloko le ngoba utawufike uthi uheke uthatheke ugcine songasanaki le kanzi wena mama Mbobo wakubi wale ngala utokwentani wentela ukuthi lo mfati wemnakeni akangahambi angigcine davela ke tinkinga tetifo letinyenti kwaze kwavela ngisho netinhlangano tangaphandle kwahlaba inyanza leyo kwathiwa sekubi bude lokwakhuluma ngelisiko lengena sine nje singemaswati sathi bonela athine sesibekwe lapha eliphondweni ukuthi wanginsi lesihamba phambili nganasifo nasi ngeke ngisisho phela ngoba ngiyahlonipha ngiyafundzisa baseke bantu ke sebatibonela bona ukuthi ngeke phela ngiyongena umfati wemnakethu ngoba angimati nalomnakethu ukuthi uncanzeke nje emhlabeni ukhashelwe yini ngoba naye lo mkhulawo yami kungenteka naye ngimbuka nje nyalo ngiyambona vele ukuthi emtimbeni uyantenga nhlakanipho nakuthiwa umuntu ukhashelwe yini shothi angimati usuhanjiswe yini uyantenga kusho lo mtimba wakhe awujabulisi sesiyakhwesha ke kuleli siko nyalo sesibabukele kutheni kuthiwa ngibani lotamngena kuthiwa hey kahle ngingatamtinganele nami nginaketa kami ngilungele ngiloka kami kugula ngingabe sengiyongeta ngalokunye uthi ke umbuto lengicela kugcina ngawo njengoba lesiswati simile sithi libovu aligezwa umfati wenza kanye ganzi sinele kuhamba sahamba lambileni kwavela tifo letente sasele lisiko lengena sesilibeke eceleni asalilandzeleli ngoba sesaba ini sesaba nyalo noma sebathithe bodokotela sekakhona emaphilisi ekutsinzibalisa sekakhona nemaphilisi longawanatha wena wesilisa wentele ukuthi noma ngawuyaya le uyodlala ibhola akwawafaki emakhokho lapha egroundini ngeke ulimale siyesaba siyesaba ukuthi angilahle liphilisi ukuthi ngidawuthi ngalinatha nginesiqiniseko lesinganani ukuthi vele lapha egroundini litangivikela leliphilisi limile lisiko litsini lithi umfati wemnakeni nangabe unwambile emhlabeni kanzi nguwelo selayinini kufanele uhambe yomngena utale abantwana sithini ke nyalo sibuphi thina singemaswati sithini ke ngaleli siko lelithi libovu aligezwa kanzi siyathi ukuthi nyalo inkinga lesentekile ukuthi kuvele tifo letente labafati noma sebathathwa ngilabanakethu asisakhona lokubangena nyana sakhona ukuthi umfati umnakethu nakathethe umfati ngimbuke ngeliso lengibona ukuthi awumnakethu wazothatha intombi lendle naye aze abe neqansu ngoba uyathi ukuthi usho kanjena nje ngoba ngiyathi ukuthi nguwe lo yomngena nyana sovela ubuke nje umnakethu nakathethe umfati uthi kwakhe noma ngamuhle uyayivala inhlitiyo ukuthi ngathi ufuna kuba uvele nje uthi uthi ngeke leni ngoba uyathi ukuthi kuyagulwa la ngaphandle sithini lelisiko lelimile lona lelingaguquki kanzi lempilo ithini ithi yona seyiguqukile kanzi lesiko sololimile labafati labatekiwe bagcotshiswa libovu balotsholwa bagidza imithimba benta konke kanzi lamadoda sekahambile kufanele sibangenwe sibathini ngabe sebafuna ukuqhubekela phambili ngoba kufanele bagezwe lelibovu ngiyabonga khalela bakisu kayo lapha itela tenza
ekhaya tutika tinzaba mama la ekhaya ikili maqala mama itila tinzaba kayo itili maqala sa Sono.